visit سردان سردان I want to visit our friend من دوید سردانا حوالا بکم come هاتن هاتن Do you want to come with me? أريتا دوید دگل من بهی take برن برن Should we take something with us? أري بيتوية أم تشتكي دگل دست خوب بين Hi Noor, are you free today? Salav Noor, أفرو تو يا بطالي Hi Lina, yes I am. Why? Salav Lina, بله از یا بطالم بوچی I want to visit our friend today. Do you want to come with me? من دوید أفرو سردان هاوالا ما بکم أريتا دوید دگل من بهی Yes, I would love to. What time should we go? أري از حزدكم بيتوية دم جمير چند أم بچين I think 5 p.m. is a good time. از بيجم دم جمير بينجي إيواري خوش وقته. I agree. She is usually free in the evening. أجي دگل تمه. أو هردم إيواري يا بطالة. Should we take something with us? أري بيتوية أم تشتكي دگل دست خوب بين Yes, I think it is a nice idea. بله از بيجم أوه هزركا جانا. What can we take? أم دشين چه ببين I can bring some fruit and orange juice. از دشم هندك فيقي وشربتا برتقال بينم. Great, I will make a cake and buy some biscuits. جانا از دی کیکی چیکم و هندک بسکیتا کرم. I'm sure she will like them. از یا پشت راستم او دی حاجه کد. Should we buy flowers too? أري بيتوية أم گلاجی بکرین؟ Yes, that sounds nice. بله، او دیا جان بید. Okay, let's meet at my house at 4:30 p.m. باشه دم جمیر چارو نیوی ایواری دیل مالا من ایگ بینین. Perfect, see you later. گلک جانه باشی دیتا بینم. See you, don't forget the juice. دیتا بینم شربت جبیر نکی. Don't worry, I will bring it. خما نخو از دوی اینم.